Tamo sam mislio skoči do škole. Eto i tebi jedan mali znak pažnje. Hvala, Svet. Nis treba. Pa kad bi ljudi radili samo ono što trebaju, kakav bi to svijet bio? To si baš lijepo rekao. Imaš krede? Imam. U boj? Ma u boj, evo. U boj. Svet. Sve ja moram sama u toj školi. Ni domara, ni čistačice. A ja mislija da je Mile to već sredio. Vraga od nje. Se samo sjetim da sam za njega glasala na prošlim izborima. Jesi vidjela ono jučer? Nas provodu, sramota, brate. Sramota. A o selu da ne govorim. Ljudi nam umiru, odlaze, novih nema. Ja imam 7 učenika u školu. Eto. 7. I šta je Mile napravio da tu pomogne? Ništa. Ništa. To živimo pored najljepšeg parka u ovom dijelu Evrope. Ja to znam. Barbara, ja sam živio u Švicarskoj pola života. Nikad ja ništa ljepše i bolje od ovoga nisam vidio. 1000 ljudi prolazi ovdje i kakve mi koristi od toga imamo? Nikakve. Nesposoban je on, moj Svet. Nesposoban. Šta? Eto viš, Barbara, ti si pametna žena. Šta ću? Široki pogleda. I za mene zanima. Jel bi ti mene podržala kad bi se ja, rečemo, onako angažira malo politički? Ti bi se kandidirao protiv Mile. Ma nisam ja to planira. I teška srca bi ja u to ušao, ali neko mora. Sveto, na moj glas ti uvijek možeš računati. Hvala ti, Barbara. A molim te, neka to ostane ovako. Strogo među nama. Pa ne, nemoj. Krede su na moj račun. Eto. Hvala, Sveto. Stvarno nis treba. A pusti.